Guys, let's go to my last tuition. My last tuition, guys. Tak tak to in hey last tak tak real last hey 674 to kal to nga tuition. G.K. với na với sai sai sama. Cái nào mà na question paper cho có một mình chơi hay. Tu nó cho mình tới đâu. À thấy to mà tuition cái ngay to khi G.K. cái tiếng với na zanah. G.K. My last tuition inside David house at night. Let's go. Let's do this, boys. Okay. So yeah, this is my bed. I test it like here in the paper, okay, guys. Like here, we test it here in that paper. With this, yeah, I bring paper, you know. My last ever tuition, my real life, okay? No lie, no kidding. I say that, oh, dàn mà kan last tuition ko to. Tap na halti kan mase. Anie lawa. So dàn bok kanin, my last tuition ko ti anie lawa. Dàn hi, ala tak na real last tak nga hey. My last tuition. I'm gonna miss this yeah, inside every house. Let's go. Let's study G.K. Mình lọc này. Video em á? Con. Hả? Sống biết gì em? Sống ra ăn sẽ là cái thôi, biết là sống biết gì. Nếu mà nói thì chưa sống biết gì à? Sống biết. I need to do this. What's do so? Ai sắp sống biết cái đó. Còn có sự khác gì em? In cặp tấm YouTube lỗ mồ. Let's go. My last tuition. À phú tốt tốt. Nghe cái lỗ liệt chứ. Em mong ấy đâu. Nghe đúng không? Okay, say. Okay, say. Karon hỏi to how to. I came back home from tuition again. Last tuition was I didn't. And so zain bak nekha je tum to silaba. Zain hi last tuition. Last tuition dia. Ji cái kan sira. Naktuk je naktuk je cái này sam tonga. Chon kan zren do na. Exam kan so to na chumi sa chonin. Moi na kan science kan tia. Kan exam day 7 mo. Chum voi day chon naktuk day da hianin. G.K. kan exam ka. Last nan chon kan zalen do ne. Exam kan so chep to exam kan so chep to. So yeah, tonight was the last tuition. Real last. Chon hey I nursery nursery cái song ni paruk ka với hi cái song ni panga nia hay
science kan exam a chuan naktuk hian GK kan ti vek anga class 6 7 18 class 9 chuan GK nei no wangin SSC an exam dona ni somi paruk a hian kan zalen done chuan ninga result pong don ninga mar samo February February moi ni February som ni paruk ani a som ni pangania ni lai ni mo chuan in hei chuan guys ka soi thei ka soi thei gela February hi te hei perfect month ani hi sem perfect month hetiang anga perfect mai anula kartina hianin Sunday voili oma Monday voili oma Tuesday voili Thursday voili Friday voili le Saturday voili oma hetiang ang em ma perfect ang hian I kum sang hi som thum basaria om leh.Chhunah kumin hi o kasi om hi chu hi awang tu ni hetiang a perfect mon ang hi mo hei so perfect mon ang hi Sunday voili khatiang voili chau card voili chau ni hi apeng cheng to voili chau an này mo card in every week of day of a week days of the week Sunday to Monday hi card in voili chau om hi a perfect em ki Kakania netiang a perfect mon hi. The last time it happened was 2015, 11 years ago. So in next 11 years ago, in the future, next 11, kung sa bakat kal tun tanga kung sa bakat nuwa, ani don tau kung sang hi som tum pasaria mo. Ani ya bang. Ani nung bar ka chu kung sa bakat kal ta kung sang hi som panga khania chonin I chuan hei kum sang som ni kumin a hian ani aron ni le a hei aron ni le a tian kumin sang ni som ni pro hian perfect mon ni le a chunin tun tanga kum som bakat nuwa ani don chau sang ni som thum basaria mo so it's very rare katakan ya rare MNT kha kan soi ni chuanin voin hi science kan exam a paper kan mong chau look ania science mau voina science kan tia today 25 okay chỗ đi theo mông đó mua sang sài hian hey pendulum takes 40 seconds thì thấy chỗ tiền ai á thì con hey speed of 2 meter second thì thấy thế mà thì con nia chỗ đi theo good that is science fine ha cái guys GK kan phải đó ngay hey GK là tua kan exam tu phòng châu hey nia hey ni boka
Hey po. Hey po. Hey po. Hey po. This also. This also. This and this and this. This also. This hemineh. Tha song khan ni. Can portion more. Tomorrow is last day of exam. Let's go. Kan zalen don do Chhunah. Tomorrow is last day of exam. Look at that. Tomorrow only one subject left. And that is GK. Let's go guys. Tomorrow is last day of exam. So yeah. Let's go. Peace out.